Jelena Karleuša, juče je napunila 37 godina. Rođendansku proslavu, međutim, zamenila je putovanjem u Istanbul, gde je njen suprug Duško Tošić nedavno postao član fudbalskog kluba Bešiktaš. Na svoj rođendan pevačica Jelena Karleuša je sa svojim ćerkicama Atinom i Nikom otputovala u Istanbul. Aerodromom se orila rođendanska pesma. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našoj mami rođendan, rođendan, rođendan. Happy birthday Jelena Karleuše, yengemiz. Happy birthday Jelena. Srećan ti rođendan. Društvene mreže gore od rođendanskih čestitki popularnoj pevačici. Gore, pa eto, pratiš i sama, interesantno se prave one lepe klipiće, meni je to hit. I stranci, i naši, i svi. 37. rođendan popularna pevačica slavi u Turskoj, gde će često boraviti u narednom periodu, budući da je njen muž Duško Tošić postao igrač Bešiktaša, u čijem je dresu već odigrao prvu utakmicu. Da, nismo gledali. Pa iskreno ti kažem, u haosu sam bila oko nekog pakovanja i spremamo nove pesme, a nisam imala nigde da gledam, to je Turska liga. Već sledećeg petka nastupit će u Bašti kod Juge, gde najavljuje veliki spektakl. Dođite zato što će biti jako blizu Ušća i koristit ćemo neke elemente koje sam bila spremila za Ušće, pa se to nije videla. Sasvim slučajno nijedan medij to nije objavio, pa evo u manjem obimu ćemo sada to objaviti, pokazati. Još te volim. Nedavno je posle mnogo vremena izašla u noćni provod na rođendan svog prijatelja i saradnika Zorana Birtaševića. Ja sam kućni tip i stvarno je ekskluzivno videti me u bilo kom klubu, a da ne radim. I jednom godišnje zbog ovog najbolje druga Zorana izađem, mislim da izađem iz sarkofaga. Od svog PR zastupnika saznala je da je u Turskoj već čekaju brojni paparaci. Ono što znam da je organizovano, to je da me čeka puno paparaca, već su mi javili. Imam svoju agenciju marketinšku koja me zastupa za celebrity, znači ne za blogirke, nego za VIP. I rekli su mi da se malo usredim, jer će me slikati, oni ne znaju da sam ja uvijek sređena. Kako kaže, nije joj važno da uvek bude našminkana. Na meni samo so, da so tebi slatka je. Mnogo sam pametna, ali još bitnije, mnogo sam dobar čovjek, da. Sledeće viđenje zakazali smo na nastupu u Beogradu, gde će pred našim kamerama otkriti kako je porodica Tošić provela nekoliko slobodnih dana u Turskoj. Pobegla iz ludnice, luda